Na Mbula FM rake tale taki. Golnga elambasa Mbula FM nambando ena sere. Ando tale tak na borong ena Mbula FM nambando ena sere su. Kau buat tiga geraki au rebot juga nistima au ndau tale tak na borong ena Mbula. Tolo bina Fiji Mbula FM nambando esinga toka. Mbula bina era roga Mbula FM nambando atikoga. Mbula FM nambando ena sere. Ni sambula sai koyongo na Vakaleleka ni nonda itukutuku. Na kata-kata kainan raki mamada enda lako duruma ti Kongo e saba kapuna na kena waka yang ataki Vakalebu na liba-liba. Sa waka yang ataka na leoni bunua e sibia en donan rau wasang pulkawalu na megawatts e na bulongo. E kaya o Hasmukh Patel ni sengo so ni wakilai na lengataki na mamada balabu e na buku ni liba-liba e rawati ka waka yang ataki. Kaya o Hasmukh Patel ni ratosan di keba sarati ko pagkabinaka na iyalala ni Wai kabaka kina na lew ni liba-liba e rawati. O ni sa baka salataki na lew ni bunua e viti e na kena baka yang ataki baka buku na liba-liba. E sanga ni siya matata tiko na beika membaleta na nonra daka-daka na tamata daka-daka e na Fiji Fish may walu bay. Rota ni sibia e ndoanan raw na tamata daka-daka sa baka dengui karto leo bitanga sa di baka tiko na bisinisi e na beisinga. E leo sa lengataka na nonra daka-daka. Dobe i rongo o lembambiu kasa o tiongo e rosa vulkalima na yambaki na nona daka-daka tumai e na kambani ongo. Rauta ni diosang vulkaba na tamata daka-daka e na Telecom Fiji Limited e taraira na baby sao kayado e na lomni kambani. O i rongo e rasamay baka dengui. Kaya na ATH ni wei bakadengui yongo e tiki ni kena sangai me Vakalelei taki na wakayang ataki ni labo kina kena wakabinaka taki na vengarabi ni kambani. E tori rao ni rasa bakasalataki na tamata daka-daka e na buku ni dabo ikalao e sa tori bakatiko na matinitu. Kina gito, e sa tokongo e rosang vulkaba na yaua e na kena may tehubutaki na sota-sota ni Las Vegas Sevens may Amerika ni mataka. Pero tona nonda toni vala, erto sa baka namata tuyani kine mataining gito kay Sikotelandi. E kaya Ben Ryan nirto sa kilabi naka na lom ni Rara may Las Vegas ka tigo endona itubo-tubo ning gito mena bakayang atakikina. E sa may dabo e keri na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Vakaleleka, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.